Kamisa kihila kuyakanaka askera makipansa sina manakasarum tani parax. Kun hama kisa hichoro qamar tawayaptana kunateja hichoro qejo nakasuksat aksat istasiniwayi hallus por hatawayi. El Alto Marcana ukampisa provincias uksana kansti kun hamas kishila kuyakanaka hallus por hatawayi hataqniwa. Mugampiaja kusisitaptan uywanakatakis umajama hukasut hawayani yapunaka satataki ukarusa hukitasa chukta yawayani hayukamat pasirina kana wali suit ataskana ukatja saptana may purintanej wal purintanej sapjaraki ukawa wali amuyumpiraki hila kuyakanak iwasanakaja provincias uksanakanja Uñekip tataponi uyapunaka kun hamas qichaqtañani sukanakaska uksaros abstañani hayukamat yaqpanaka halaqonak suntapqi qoqanaka panqaranaka maymarajani ukanakasa utjarakinteja kunalayku tejaniwa por hatawaykanti hichastima hukasa por hatawaychi yaqpa uhanakaroja wal por hatawayarakchi kasumawkisaru yuspagarañani hichuro kunateja jueves aromancasina Zona 16 de julio Carusa Niatunca Macajachicatani algo pachat cachat por Hataway hasta Tunca Mayani ucapacha jawalipunewa por Hataway Katonal Asirina Casti Ankakiwa aptapt se vaya para comata asesina Walikpon por Hataway Hukampi por Hataskak Pansasina Kebana Casti Sabharakin Hichasti Sasina Yukamata Yakebanaka Sabhana Hania Azukaraktans Hakoktansa Chulota tereja. Walikis cañani hiwasanakar jurintistanukas. Ukatakay suyapchiatanja. Halyu por hat akpanayas. Uksach por hat ani, aksach por hat anini sasin. Hichurojko sisiñawa sasina waliponewa zona 16 de julio kakatu tokenakansa kuyakanaka harstawayapje. Michay postik uchikiptanya kepanaka por hat away achunaka hotjaskanewa. Ukatakiw hiwasanaka uma monapqtan hichaq umateja nipuni por hataway kaspaqa wañanta wayqaspa amuyataq inasa hiwasanakanja aka markatuqinakanja umja hilpachapna qaptanaq pataqs asiñatakisa payt asiñatakisa yastukanaka kuchuqta taqchis pachaparuq inasa umasa uthawina kasar purinqchis bukajanipi aski karakispateq kwat hiwasanakaja mahuka por hat ipansa walja por hat kisa kusisiña sapa mainitaki tatiton monasiña paja ukasuma hiwasanakta ipingaski ukat hiwasanakasti huparu yuspagarap japoniñani sasina hichasti wakichawe kama maquchumpe qallan tarakiñani Padre Changuis.
nakarua, kusisinya rumpi, hilatanaka kuyakanaka. Hila kuyakanaka quchunakampi chikanchta askasina conjunto kurmi hupanakawa hichuruq iglesiaqa munasiña runakiyatiyi iwharunakapsa hiwasanakaqa hakayapqañani sasinukama quchus hiwasanakaruqa chiymana kasa qanarta ayapqarakis hichasti qullana runaka ullart'añani qatqamayni awatiriwa arqayta apqarakistani kunatiqa masuru amtaskanwa Jesusaqa paqalq tunka niruwa kiti. Ukasti khatasiba Evangelio San Lucas. Uka tuqitsa hukampi aruskiptataskan. Kasakupaqa tunka taqapastimaya ukatnirqataro ullart'arakiñani. Akanak pasatatsti yaqa paqalqu tunkampa tatituq aqllina. Ukanakarusti hupata nayra kiti. Paninita qimarkanakaru. Ukamaraki kaukanakanti hupaqa sarnaqa ñapakana uksanakarusa sararakinwa. Qanpachanaqa yapu aptapiñaqa walhawa ukampisa aptapirinakaq hukakiwa. Ukalayku yapuniru mayipqam yapu aptapiri irnaqirinaka kitaniñapataki. Sarapqam amuyasipqarakim. Ubihana karjamawa tibulanak taypiru kitapqsma. Hani apapqam tibulsa qollqsani bisksa. Takinsti haniraki kitirusa pachqa apaqapqamti. Arumtapqam. Ma utarumantapkata ukatsti. Nayraqata arumtapqam. Sumankañaqa utkpan aka utana sasa. Ukansti sumankañani haqiqa utkchi ukaqa hupanakata kiniwa uka arumtaqa. Hani ukamakchi ukaqa hani hupanakanpipant. Uka pachpa utaparu qiparapqam. Kuntiqa churapqatama uksti manqapqam umapqarakim. Irnaqiristi katuqañapawa lurawi patqam. Hani ukata uta sarapqamti. Ma markaru puri sinq kaukana katuqapqchitam ukanaqa kuntiqa churapkata mukha manqapqam ukana usutana karusa q'umaraptayapqarakim ukatsti sapqam Diosan rinupawa humanakaru hak'achasini sasa ukawa qullana runakaqa hila kullakanaka hicharumanja ukatuqita arqayta istanimayni sacerdote kunalaykutiqa Kunhamsa Jesusaqa hupana luraña pakana ukanak puqañatakiqa aqlitayna. Paqalq tunka kaqa arkirinakapa hupanakasti hupatnayraqatsarana. Uka suma arunaka yatiyapqañanakapataki. Kawkantiqa tatituna runakapa hani katuqapki ukamaraki kawkantiqa tatituna runakapata awtqatapki hupanakaru Uka aruna kampi qant'añapataki. Ukatsti saraki uhumanakaqa haniwa kunsa takitaka apapqañanakamakiti. Ukamak sarapqam. Ukatqa saraki maysatqa ma utarumantapqataqa arumta sipqatawa sumankañaqa aka utan utq pansasina. Kunatsa Jesusaqa uka sumankañ aru walpuni hach'anchayaway. Uka arumpi taqniru mayachta piñataki. Diosaqa uka hacha munasiña sumankaña arupampiwa profeta nakaparusa kitarakina Jesusaqa uka pachpa walurawayaraki
Ukamama utarumantkasina sumankañajaka utan utkpan. Uksti hiwasana karusa utkawina kasar uka aru apankaspa ukamawa hichuron haka qollana runaktuqi. Ukatawa qollana haytuqi hiwasana kaja iyawsa wisana huparu haka yapqañanakas ch'amancha apqañanakasaraki. Munata hilakullakanaka ukata huk'ampi arunak istascañana ullart'awaykasina ichasti radiona yatiawinakapampi. Kunhamateja qollana runak ullart'awaytana hukampisa akamayna awatireja sarakiwa Evangelio San Lucas ukanja hilpacha unstiwa akasti Santísima Virgen María hupawa aka qilqatan huinstaraki. Kun yaqa Evangelio kanakanjaniwa utkiti Marian sutipaq. Ukatawa aka Evangelio wale askiwa hiwasanakata kisasina akamata arunakap estapjañani. A la Santísima Virgen María fue el evangelista Lucas. Y no solo por los escritos, sino también con el pincel. También con el pincel. Por eso es un evangelista que, enamorado de María Santísima, nos narra ese momento hermoso de la encarnación e incluso también del momento de la concepción de Juan el Bautista. Es el evangelista que en su corazón se encuentran unas parábolas hermosas de la misericordia, la oveja perdida, el dracma perdido, el hijo pródigo. Es una joya el hecho de que el evangelista Lucas nos deje ver que Dios es misericordia, que Dios es amor. Su evangelio al inicio lo dirige a un Teófilo, que en realidad no podemos nosotros hacer referencia especial a quién es, pero en su traducción, Teófilo es aquel que escucha a Dios, aquel que es hijo de Dios y escucha con atención el Evangelio. Su Evangelio también nos muestra una gran alegría y un gran gozo, porque solo Él habla de estos 72 discípulos que mandó Jesús. Y estos 72 discípulos regresan contentos, porque hasta los demonios se sometían en el nombre de Cristo. Podríamos nosotros hacer referencia justamente a este evangelio del día de hoy, que el Señor nos pide a cada uno de nosotros ser evangelizadores. Ak Evangelio San Lucas ukanja Santísima Virgen María hupjata arsurak. Ak Virgen María nia San Lucas ukamakaspas ukamawa. Ukampisa wali ukarchuyma uchata. Uka pakaltung paine hupanakat nair sarkanja uka soma aronaka kananchawai. Ukamarakiwa Diosaj monasiriwa uka monasiñapat utjiwa kuyapayasiña. Uka kuyapayasiñapasti hikjata siwa kunateja chiqpacha mach amanchawi. Siwa kanancha siwa kunhamateja chaqat oveja utji ukamaraki kajatragma uka chaqataraki ukatjamaini utjiwa ma wainaka aukitja herencia katoqawayi uka herencia katoqasaja q'altu qhawayaraki. Ukana karo tum tapiñatakiwa maron sisnawa mayach tapiñatakiwa qollana haytoqi. Diosana kuyapayasiñapatja, Diosar monasiñapatja utjiwa Del día de hoy, que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Ukamarakiwa maisatsaraki. Kititeja hilata Teófilo hupasti kunatsa kakilqatanja unchtawayi. Aka San Lucas ukana. Hupaja istiwa
Diosana yuqaparuqa ist'iwa kuntiqa yatichki ukanaka. Uka arunakaq ist'atapawa huparu wali ch'amancharaki sasinsaraki. Uka masti hilakullakanaka maysatqa sakipuniwa. Kitinakaruteqa paninkama kitkanqa markanakaruqa. Hupanakaqa kuntiqa siskatayna ukpuqa sina kut'anisinqa kusisipqanwa. Kusisiña uthana sasina saraki. Kamasti huk'ampi katuq t'askakiñana kamatji wasana kararjayt asipkakisto. Evangelio del día de hoy, que el Señor nos pide a cada uno de nosotros ser evangelizadores. Pero para ser evangelizadores necesitamos primero evangelizarnos. ¿Y cómo me evangelizo? Atento a la escucha de la palabra de Dios. Atento. Ser constante en la celebración de la Santa Misa, en donde me alimento y me nutro del cuerpo y la sangre de Cristo, pero también de su palabra. Porque no podemos ir a anunciar el Evangelio con un corazón vacío. Necesitamos llenarlo de Cristo para que ahora sí, con nuestra propia vida, dejemos ver a Cristo que es alegría. Porque a veces habemos cristianos bien amargados. Y como se los he dicho en otras ocasiones, salen de misa y salen con una cara como si de veras aquí les hubiéramos pegado. No, debes salir con un rostro transformado. Te encontraste con el que es el motivo de tu alegría, con Cristo. Él es el que te motiva, el que te da el dinamismo para que puedas tener esa alegría aún en medio de todo lo que vivimos el día de hoy. Guerras, injusticia, muerte. En medio de todo esto que vivimos, es Jesús mi alegría. En Él radica mi sonrisa. Yo en una ocasión también les comentaba, miren, para evangelizar no se necesitan tantas palabras. Con que nos vean con una sonrisa basta para que digan, esta mujer, este hombre, algo tiene. Algo tienes. ¿Por qué tanta sonrisa? Si mira cómo te está yendo. Te está yendo mal, en la economía estás mal, tu familia se está... Ukamata hilakullakanaka kunhamateja sabjistowa. Iwasanakaja ka tatitona aronakapa yateñataki. Ukatakisti suma istapjanyanakasawa. Istasinsti katoqapjanyanakasawa. Chuymasan uka aronaka hakañapawa. Ukatakiwa Santa Misa sartanja. Tatitun hanchipa wilapa katoqasa ch'amanchit asiñataki. Uka ch'amanpi hiwasanakaja yatiñasawa kunjama. Hiwasanakaja kunapachateja Santa Misaru jutawayaptana sarjaptanja. Yasta uka punkunakanja llakita yaskitirusa inasa toqintirpach ukamakiu tukupqtan. Hankuasti hiwasanakan utjañapa wasiwa transformación. Maqhanapjañanakamawa. Jesucristo piniakeja yajikisiwa estanja Santa Misa taipinja. Ukaja sapaqat manero kusisiña pañapa. Hichaja llakisiñasa kunasutkicheja. Cristo nayan kusisiñaja. Cristo nayana llakijata kusisin churireja sapjañanakasawa ukamba arstaraki. Taka hanwalt awinaka utjipansa huparu sañane. Jesusaja kusisiñawa. Dios auqueja monasiña churap Cristo. Ukampi familia taipinsa nualt avisutich. Qolqito qinakansa nutkicheja hupakiwa yatip Cristo. Iwasaja arsus kañaniwa, parlas kañaniwa, ukampisa haniwa yatisqtanti kunhamaktantiuka. Dios sapakiwiyati hiwasanakan hakawistaypi sasinwa arstawayaraki. Kamasti hupara kamata asipka kiñani. Puede pasar todas las tribulaciones de este mundo, pero en Jesús está mi alegría.
En Jesús que me sostiene, dirá San Pablo. Ser evangelizadores que llevemos la misericordia de Dios, que no andemos señalando los errores de los demás, porque tú y yo no somos nadie para andar juzgando qué cosa buena o qué cosa mala hizo el otro. El que puede juzgarnos, que es Dios, no nos señala. Dios no nos juzga, ni anda diciendo, a ver tú, ahora sí, ya mucha misa, ahora sí, ya mucha rosario. El Señor no nos dice eso. El Señor, por el contrario, nos abraza en su misericordia y nos dice, has caído y aquí estoy para levantarte. Volverás a caer, pero seguirán mis brazos sosteniéndote para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Ahí está la misericordia. ¿Quién de nosotros no ha experimentado ese amor y esa ternura de nuestro buen Dios? Esa palabra oportuna, esa caricia. Pidámosle pues a nuestro Señor que nos haga verdaderos evangelizadores, que nos dé la gracia de ser como San Lucas, que con nuestra vida dibujemos la vida de Jesús en la sociedad en la que hoy nos encontramos. Con tu vida, tú vas a ser la pluma de Jesús para que le anuncies al mundo que el amor es real, que Dios existe y que su misericordia es infinita. Hermanos, llénate de Dios para que des a Dios. Si te llenas de odio y de rencor, vas a dar odio y rencor. Pero si te llenas de amor, vas a dar amor. El mejor evangelizador es el que ama y es buen instrumento de Cristo. Que San Lucas nos conceda por su intercesión ser esos hombres y esas mujeres que con valentía llevemos a Cristo a los demás. Que así sea. Ukamata hila kullakanaka kunhaskis ukarunakapaja familianza kaukansa utkapuni ukunasa ukampisa sapqañani Jesus aukusisiña tatituna misionero pjamaja apañasawa kuyapayasiña hani haqi masisaru unch'ukiñampi hani kaja envidia siñampi hanukasti wasana kaja untañani Jesusaro uka monasiñapa kuyapayasiñapa yanapayasiñapa apapqañani ma aru saskarakina haniwa katatituna runakapqa walqa arunakampi qananchiknati kunapachateja mayneja wali suma kusisiña arunakampi purispa ma utqawir ukapachpa kusisiñakiwa mayniroja chuymapa qanartayaspa tatituna qullana runakapqa hasaki katuqañapataki ukama arjayta apqarakista ukamasti hila kullakanaka hiwasana kaja kunhama teqsapqista evangelio San Lucas ukaja hiwasana katakeja maja irpiripana mach amanchiripan ukamaraki hiwasana karuja kunham teja hupaja walich'amanpi aka kusisiña arunak tuqi qananchawayki ukama tukuyapqista pansasinsa qananchita apqarakista ukampisa hila kullakanaka ichuruna kan hiwasana kanja utjaska kiya unchukisiñanaka hacha tukuñanaka tatituna runakapa yatkasinja chuymasanja supayaja ya piqtusichistuja ukanakatsa sapaqatmani chuyma llamk'tasipqañani llampuchasipqañani tatituja ukat hiwasanaka ruja uka huchanakasatja perdona apqarakistu aniwa imhayaskiti hiwasanaka kunhamteja huchanaka imhayastan ukam hanukasti hupaja tatitoja monasiñap toqiwataqi huchanakasata perdonapqarakis hichasti pastoral juvenil uksankirinakawa kamata chuymanakasa qanarta ayapqarakistani
Ukamata Padre Ramiro Chura Jupaja Kaisa Parroquia San Pedro de Achacachi Uxan Jabaliponi Kuchirta Askariki Pastoral Juvenil Uxankiri Vaina Taukanakaro Jupas Kumata Chamanst Askaraki Ukama Tirinakaja Maimaya Parroquia Nakana Chamanst Asipki Pastoral Juvenil Uxana Ukamata Vaina Taukanakaja Ukapachpa Askilora Vina Campiwa Misión Uñesta Ayapjaraki Ukatsti ma vocación ut ayapjaraki. Como corona kan janikiba vocación ukas ancha ut jawai jarakiti, kuatakis oración mayip jarakiñan. Maisatja kunateja masoro poniwa Evangelio San Lucas ukat asitawaya asitachina. Hichaja kamsap jarakisa. Cristoja jaqero tukusawa kapachar huti sabstanjaya. Kunsa sañmun pach. Chikpachansa Jesusaja kapacharoja haqero tukusina huti. Jupasti ma warmita yuriraki, Virgen Mariata. Akapachanja sarnaqiwa haqina kampi, ukatawa Cristoja, akaja haqin yuqapa sasinsa sataraki. Jupaja kapachanja walja, huchararana kampi, han huchararana kampi, ukama sarnaqawayi, upanakaroja ma machaq hakawi uñachit ayabayaraki. Maisat khasarakiwa haqina kampi qamkasa hupana kampi manqana hupana kaja hupaja yatichanwa haqina karu markana karu sarasa ukamarakiwa haqina kata sintisinwa q'umarap qañanakapataki hanchitoqina ahayotoqina usutaw hiqhata sipqan hupana katakisa oración mayirakina. Ukamawa yatisiraki hichaqkunata punisa iwasanakaja haqin yuqapawa sapqtan sasinja ukatja Cristoja akapachan sarnaqawayi uka sarnaqatapatwa hupaq haqin yuqapa sasina unt'awayapqtana sapqarakistuwa iwasanakaja yaw sapqtanwa haqina kampi sarnaqawayana manqawayanwa yatichawayanwa ukawa iyaw sabisa utji. Niyaki hay hupaja qollana hay toqi yurchiqa ma warmit yuriraki. Ma warmit yurisinqa haqqama wasarnaqaway ukata wasaptan haqin yuqapa sasina. Ukwa hiwasanakaru qananchta awayapqarakisto hilat kullakanak. Ukamaqa yaqipachaq sapqtanpi hupaja diosana yuqapachiqay. Qollana hay toqi huti saptano. Chaqaqin yuqapa sapqaraktanwa. Ukwa hiwasanakajam pacha siñanakas uthi sasina sapqis ukamasti hiwasanakatakiqa ma warmita yuri haqina kampi sarnaqawayasina ukataypina yatichawinakapas uthi ukatwa saptan haqin yuqapa hupasti kunapachateqa hakawipa tukuyqanja alaqpacharo aptatanwa alaqpachatwa qollana hayukhitani hiwasanakaja kunhamtiq hupaja hakawipana lurawinaka uñachita ayawaykana qapqañanakasataki qollana hayuna ch'amanchtata nayraru sarantañataki ukanwa qananchta apqarakisto qillqatanak tuqisa hilat kullakanak uqaruja humanakaja kamsapqaraktasa manakaja amuyta apqarakpachatawa ukamaw hanukaq yaqipajani ukamakitsa sinsa sapqaraktan akawrunakan kun pantasiñas utjaraki humanakaja ukaruja aruskipta asipkaki ukamaraki kunateja qillqatanak tuqisa huk'ampi wakisiwa yatqata apqañanakasa ukamanta humanakampi chikanchta askasina kirakiwa pachaqarakinisa chasti yatiyawinaka utjaraki ukaraki yatiyarakiñani yatiyañaniwa kaysa provincia Pacajis uksaro parroquia Corocoro uksana yatiyatapqtawa taqpacha hila kullakanaka kaja autoridades taqniwa manakaja yatiyatapta kasti Villa Puchoni uksana comunarios de Villa Puchoni ukaja comunidad anaka humanakaja taqniwa yatiyatapqa punta hawilt'atapqaraktawa kunateja niyakiqa yakaja todos los santos ukaja purinchineja Hivirhila kullakanakata amtaña urunaka purinini ukatakiwa wakista apjaraki kaysa iglesia Cantón Villa Puchoni uksana jueves 26 de octubre utjaniwa tunka alwapacharo misa ukatakisti humanakaja hilanaka kullakanaka
Kaunirina kateja kapachat sarawayjapje ukaja almanajiwa saptanja jupanakan sutipa qilqtapt'anisin apaniwayapjata ukasi padre Henry jupawa ukan kaskarakini sapqta ukamaja sutinaka qilqtapt'aniwayapjam sapaqatmayni. Yatiañani kunateja kaysa San Francisco de Yaribay uksanja kimsa qallqu alwa pacharuniwa. Ukatsti kaja Villa kaja San Francisco de Yaribay uksana humanakari niyawa sapsmaja kimsa qallqu alwa pacharo Centro Yaribay uksansti Castichica urasaruraki Villa Puchuni uksanja tunka alwa pacharuraki ayukamat humanakaru yatiapjarakta ukamaja hilakullakanaka Samayampi yatiañani San Francisco de Yaribay uksanja kimsa qallqu alwa pacharo ukatja Villa Puchuni uksansti tunka alwa pacharo Centro Yaribay uksanja Chica urasaruraki humanakaja hilakullakanaka suyt'apja tawa ukamaraki uka alma benditas hupanakana sutipsa qilqtapt'asipjata Padre Henry hupawa port'asinkarakin yatianipqtanwa Hilata Pedro Marca catequista papuniw humanakarusa nipqarakta humanakamasa yatikipt'asipqamay ist'apqatanakamasti yuspagart atapqtawa waliki